anyway ina me sunsun ni mu twa me tire wade bi one ne lesbian eye sama me friend be Pep Donkor no one obi one ne lesbianism be kan ade bi ato no hade hwe what if you say we are making our TV? So, Memwakwa Basronko Eba J Ghana TV. We always stand for the truth. Mesel, baby bia ubia Memwakwa Mechiachia Munina, so Ghana, so Abruchi, baby ubia no, Medenchia Sonko Emma. J Ghana, Mesel, so subscribe here. Please subscribe to our channel. Call YouTube, see not what type J Ghana, J as in James, J Ghana TV. Na 1 mia subscriber no. Esemo, mia subscribe ni wia, na 1 mia bell no, notification bell no. Abruchi for no menya ntia say eya na mo de na ewo TV so. Enti most of them enim say e wo say omo call to YouTube no omo call subscribe. Mesel so wa Abruchi na say otemenka. Na say wo de na ba TV so a say omo use smart TV ni other things no. Obe call YouTube na what type J Ghana, J as in James. Na fe 1 mia subscribe no. O shut down wa na 1 mia subscribe. Pacho we are no one me notification bell no se be ya da bia nya videos and say upload videos na onsa ebe kan bi na wahu de e koso e wo J Ghana TV ye won yema pie de mamo wo ko playlist wo be hu ye wo series wo ye wo other things nyema bebre wo honom na wo so enjoy your platform no be so bomode na yes ade na mam sisi a J Ghana TV. We always stand for the truth. Don't forget say your Instagram, your Facebook ni na J Ghana TV o type ya obinya ye na wa subscribe to our channel. Me so saka video bia be bia share ma onua bi so enya bi share na obwa na o share a eni na ye be ka bu ni aye one big family ene J Ghana TV ene Manasseh said ye hyiam biem ene Manasseh atwetwe nkomo na nanse ye be kai a ensensem bi etwa gu ye Manasseh call eye na tu okoye interview na obobo asofo bebredin obobo asofo mema bebre no sabo madin obi ti se Sofo Maame Pep Donkor ye nyina ye nim no e wo Facebook na Manasseh kekan sempi fa maame ho na maame so ebe the reply ebae or the attendidie ene niema pi ene bae ebre Manasseh na yente Manasseh nka yente ne reply upon that insult ni na ne yenya Manasseh ni ye ne twetwe nkomo ne busa no said the Maame Pep Donkor kekan ye efa Manasseh ho wate ana na Manasseh said this time around here obe answer maame no because no nyanya no time. Eti ene Manasseh twetwe nkomo no we e no kae na we eye special interview a Manasseh ode e ma anase special reply a Manasseh e de ma eye Sofo Maame Pep Donkor enti ba bibia obi a o tie J Ghana TV meso ma waso emra ha sei se Pep Donkor so ebeti a mesre no onso so entie bi na we ya asema Manasseh e de e koma Pep Donkor baby obi a ye mo akwa aba eba J Ghana TV so orofo already yankopo ehira obi no yo kese erade hwe na wakwan nyina siwie wo ne ma ne ade bi a woyem emra so na wie bi se me ba wani na me no bedi nkomo san se eni bi wonu ma ekoso a wie mre no se ya na erade be fa ye so ade na di a kire na wo susu de wani ehu bi re wo so atibi na se utu ana mo wo so da bi se tu ana mo so esi ede afa expose ya na be yi mu no ekrofo bi di ba mu ye bobo Ghana sofo biredi na meka ben ya kwasem ya na mekobo ababa wa bi a wono na esie wono sababa wono na esi ema ne ho se ye fra no wonyame kasa mafo uko Facebook or social media din odo wo no Pep Maame Donkor or Sofo Maame Pep Donkor sa ababa wai oba benyo kwani aba be ja kwanchire firi okwo se opetumi a wode be bobra opetumi a wode be nyam yeduma opetumi a wode be hyen koma chire nipa benyo kwaka chire ne se oba mana kwanchire ade echi yokuma maame na kwanchire ama najo oyeye odo kra tuntum osanso ema no ede kawa ena akukọ okanema ho nyina fraye okraman ka se ye kraman ne bema kraman bema no ye de ebi soso ema no mene bi kraman bema wo mene edaniem kawa
ɛna wasan so ɛde aboɔ mogya ka ho na wamene na ɛda ne yam etu anya tumi na wie na ma wo sɛ ɛyɛ ɔde ne nam social media na wɔhyɛ nkɔm na wɔma mmabaawa no akwankyerɛ na ebinom yɛ ne mommy ebi yɛ ne spiritual prophetess bi yɛ spiritual mother na wei na meka asɛm na maame no ne deɛ ɛbaa mu na meka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ yɛse kyerɛ me wo yɔnko na mekyerɛ wo suban sɛ bɛyɛ ko ani akoma pa ani suban pa etu nnuro ekum nipa agya bosom di a na sɛ wo perpetual timi aba na ho abɛgya akwankyerɛ ansa na wo furu priasa ko obrɛkyire na sɛ wo de akɔkɔte asɔre akɔyɛ akwankyerɛ ma nkurɔfoɔ wo de akɔyɛ adwuma ma nkurɔfoɔ wɔ obrɛkyire wagye nipa sika hyehyɛ nkɔmotoro na wa na meka sɛ na mekɔka sɛ ababaawa no susu bɛti mu nyɛ papa oh yes ɛyɛ no korɛ ɛyɛ papa ɛyɛ ampa so ne ampa sɛ tumi a ɛte ne mu no yɛ bayie bosom tumi obi a yɛde wɔ kra ɛne akokɔ mogya ɛde kaa wama wo na wamena to yam ama wo kraman bɛma sorry kraman kɔte yɛde ama wo na ɛda wo yam na wohwɛ maame ne nsɛm ɔba abɔnten bɛka Pep Donkor a wɔno na ɛsiɛ sɛ yɛfrɛ no wɔnyame kasamafoɔ saa babaawa yi sɛ wɔnte aseɛ sɛ secret a ɛhyɛ sum ase ade a ɔbaeɛ a me ɛne yɛ ɔkonom yɛyɛ de ma no ade a ɛyɛ secret a wɔn abra bom ɔse adɛ na makɔka na ɔsɛ ka me sie ɛni kwa sɛ ka me bie so nka me ka asɔfoɔ ho nsɛm a nka ɔno de ɛni kwa sɛ me ka sanso ɔnte Ghana wɔte aburokyire hwɛ maame na aburokyire Ghanafoɔ gu hɔ aburokyire me kuromfoɔ bi nte hɔ obi te aburokyire a wɔyɛ nyame ba obi te aburokyire a ɛni kwa sɛ ɔte nɔkorɛ saa Pep Donkor yi wɔtumi yɛ video ɛwɔ Facebook live na ɔba bɛsia de ne nsa ahyɛ n'asene mu ɛyi ne pant apie ɛwɔ soro no apagya de akyerɛ nipa sɛ me pant nie nyame sunsun bɛ na ti nipa mu ɛbɛdi kwasi asɛm sɛ wɔne nyame ama ntumi a sɛbesɛbe wase tutuntutu wase hyehyɛhyɛ a wode ahyɛ adeɛ wobɛyi de akyerɛ nipa ɛyɛ impossible onipa mpo wɔ hɔ na wonware yɛ amekyɛ bituwei ɔbɔ abɔ ndi ma menware wode wo nsa bɛfa ha wobɛte wode wo nsa fa ha wobɛte na sabio ɔba bɛsia bɛma kora mpo die na mekɛn na wɔbaa na wotum kɔ sɛbe ade a wohyɛ bi sie ɛka wiase nipa so ohunu pant ɛyɛ wokuna waware wo ɛka nipa so ohunu wadagya ɛyɛ nipa anka waware wo Pep Donkor wonyame hom na ka kyerɛ sɛ ɛyɛ udress tuntum o gifri wasen fa kyerɛ nipa ɛwurade na ka kyerɛ wo sa wotumi yi wo tɔma nkasa wɔba de bɔ ɛnka wɔba yi bɛhunu tɔma ɛka wokuna waware wo ɛna ɛsɛ ohunu tɔma wotumi yi wo tɔma ɛba abɔnten de bɛkyerɛ nipa sɛ wo tɔma ɛyɛ chain wo de bɛkyekyere wɔ bi wotumi ba abɔnten bɛka video bi a maame no yɛ video mi yɛ sure sɛ wɔ ha dɛka kam de tum wɔse obɛdi obi a ama mogya tu no sorry for me to say video no wɔ hɔ maame ne sɛ wo de hwɛ sɛ video hwɛ video no ɛnyɛ ayɛ yɛayɛ desperate ne nenam hɔ enti ɔhema ayi bɛtɛ champon trawo nyame kasama for si ne di wo titro bi a wo remfi nkayo your family me di wo mo ayasa yɛ oya wo hwɛ de open ho me si bɛ try me di wo mo ayasa yɛ oya wo sɔre a obetima force apoa me mo ho sa atopa bi sa atopa bi asia onkwasi atopa na obubu no bɛtɛ champon onkwasi atopa no bɛtro nyame kasama for me si me to me pa ma wo bɛ sɔre no ayase wo bɛnya open force wo bɛ bu sa force wo bɛ chima force Uka se mi bu. Obema na da wa he mo no. Eye chingam. Me de tumenu. Chingam. Mary, me so me say na mare. Apo wate. Se wonni mo me so mo na mare. Wasi odi ni pa ne be da ama mogya tu. So wate. So ane ne be da ama mogya ye de atu no. Na obi anyame sunsun te mu. Sa wo ye oba na utimi ka sa no wo yonko ba be da ama mogya atu na. Me pacho wadwene esisi bi enso nyame hu wo mu ahyase adwene ya medwene bi nyame susu tu mu ahyase atiri ya medwene bi se rade mu se wo so ahyase hu ya mi hu bi sansa baba wa no
and you more beji ya one no ya mini ye gu ni gemu no and adan mu shu ya ma no de nam ho utimi yi wo toma e de kira bonten na Facebook obi dem Facebook obi mpesi ho Facebook ho and obi mpesi ho na ukuru wa okoyi upieto ayi wasima hwenie e de akire nipa Pep Donkor de edi kan kasa no why disqualified so we from who so nyankopon kasa mafo yes you are disqualified for you to call yourself the speaker of God who so nyame kasa mafo the spokesman of God wona wo kasa ma urade nyame wontimu fa wo nya adwuma na nya adwuma tina da perpetua eye baye ena tiwu ni senti on say oba bonte timu bubom se kraman but wo yafo be wan obi ammo akode na ono woda etina jida ko obata na wade ho saa papa yi on fa wo nya hwe so still woda so bata ho saa branti ya o titan council wo land ho ya na brabo apema wo hu de o si Facebook saa branti wono nso so ode wayo na kanya misusu ti wo so dwane adwamamo ye pridwane se urade ba gi ankwa na wo de otimirika du ti wuram ya betwa nyame susu ba kokura ni mu se ye kanya misusu ma me se ba ku se kura bi ni mu. When we talk about the power of God, the Spirit of God, you have none in you. We need ba ku se wo mu anything na wo ya otumi ye niam na wo ye na nyame won wa kire se so because nyame ka samafo a so utum wo nyankopon din ti we petro nyame ben so wo kase nyame a eye nyankopon na waka wo etu si we nyame ka samafo a ye ditu ampa abosum ye nyame akonfo no nyina ye nyame ensu ye nyame ensaman aye frefre ye nyame okotism nyama ye nyame abosum sukro ye nyame frɛ eti nyame mu de he ana ye ne ka samafo and ye bitima kire wo sɛ eye bonsam ana wo frɛ ne sɛ nyame no etu ye bonsam ka samafo na wo ye nyame ka samafo ababa wo ye guri wani mase akyɛ na oye we nyina so sa de jinkrofo sika o eye akwankyere ma emaba no mu de mahuna mane na Pep Donkor kyere wade sɛ ye na wo ye na na dwo no no gyina fon so na mo ye ade Pep Donkor timi ka chobi se bi esunsun wade so amombone ene dai to be ye ade ama no anadwubre na oni ma gyina fon so no odi semunu kyere ma na oni ma ye ma ne ma lesbianism and I want him kura young girls practicing a witchcraft like you, a demon that has been possessed by witchcraft. You, this girl. Now I'm going how the ready kataka to any. Now I'm going for them. Me akratem odi me bini. Oh, same me manu ni watembi. Because yamusu so timi. Me hwe so be hwe me so. Wo huru urade. Eya tem didie na de mbekọ heaven o. Eya tem amedi na be ma obi ehunu so masam ye nokore. Etime me ye nyansani me ye badwema me nimdie me nyansa mu do. Se wo ye masofo enketewa enka wo perpetua ga wo dito wo nya nuru animu. Etime hwa me metra sema wo asuko no meti se wo. Beyifo a wagi baye fu mani meye fo da. Ntina wo kasa me ka bi no. Me community me kan okre na akira wo. Perpetua obesesa mahusa o sesamba mahusa o sachira papa eja na mebo no wadwene bafie wonyansa na eba wonim de na eba wonkukura hyase eba befawo etijaba ye no to ho braka na bafika wa no bra bafika wa no ma ben yok ne jadni me fini bayisem nyina to ho na urade bitin duwa ye dwuma na ye me be kan se wo lesbianism wo practice jai ombuame adise me di agro lesbianism a won be ka say jai adise me di agro wen jai me ndiema bebre na akoso amanfa nya se endiema bebre na akoso o say wo nua pani wo sister pani o say na tu betwi butu atwipe na wo sister pani fafu Pep Donkor sister pani ankasa ofafu and of friend mo messenger a friend I was so that say that my Pep sister penny nie and I'm say oh e dey na hia
ɔse ɔdamase asɔfo na me expose ɔmo ne de ɔpepa na ni agye sɛ me expose asɔfo o good na mmom no perpetual de ne de ɔpamakyɛw ɛyɛ me ho me so kakra na bibi mpo na magye a nka ɔde bɛma me na me gya perpetual asɛm kana so madam katikɔ na asa na ma hyɛ no me nsɛm agu so me ka obi de perpetual Donkor Pep Donkor Maame Pep Donkor Sofo Maame Pep Donkor wo na wo sie se fro wo nyame ka samafo maame na wode otwine ni ma sɛde a ye ka se krama kokɔ ho tie na krama kokɔ sɛde na ho tie no otwine ni ma asabɛbɛbɛ nanim tie wo san de ade black atona no no wasan de do to sia the symbol of Jezebel now Sunday name be at ni say maame no wo winnim na wo de wo number ama no wo frɛ wo no you were dealing with Jezebel, you were dealing with Mary spirit, you were dealing with a witchcraft queen, a queen of witchcraft, and I need dealing with. I remember all the one we because of my we had the obetram. When you be crying cancer to be chill go by a quantity say yaw. One man who is free show one or die so. Who you like I channel what done no. One man who is free show seek as him. One Pep Donkor ye free wabrabum no. She said ya wada so seek as him tie. Afutu papa na wode ma wo. O problem na tufu a mame me ba to suenya sakakra mame papa. Suenya sakakra mesrew. Me wade asema onya sakakra say Bible say so we free no more France no ni nyame asem sua tro na. And ya wo say na onya safo fitamre no. O say me na hunu nyansa. Edi so we free no more France sua wade asem suro nyame a. Ero ni nyansa fitiase. Sua wade asem na wade ma nyansa free sa atrodi for azankom shema we no nyina ho. E wade nyim free o nsem. Sa samanu we minim de dia o frɛ na wo sɛ o yɛ kasama fo ma awurade amanyame na o wie be yi ne pant ne dross wa bɔnten sɛ ni panhwɛ na o wie ayi ne tɔma sɛ ni panhwɛ na o bie na no di dia tembɔne di nkrɔfo ma me no matem di nkrɔfo asi di o matem di nkrɔfo ha wi di o matem di nkrɔfo nipa enipa ho akwa na o di dia tem o wie o sɛ o kan nyame adwena kyerɛ nipa bɛbɛtwa shut up. Yeti wa Kanutu. Let me say I will let you repent from that witchcraft activity I will practice. I am a next way changer. I will stop you from operating today. San say, me transma me go nyame aduma o. Me transma wo woman me say wo nyankopɔ aduma mani yegeta. I will never sit down. So be say nyame aduma na ma hwe wo. Me oh, some of my cars, oh, we are lesbian. Then you find Jimmy. Would you know about Obejina? Manasseh send me a lesbian. Oh, mamma evidence. Manasseh send my coil. Oh, mamma evidence. Me channel, Bebetra, me channel. Me channel Ghana. Me channel pa. And can be seen with 2 coins, but maybe some channel over. Me channel. Me trust my channel. Lockdown on enche next week on you US for the no I can say Amsterdam for be Australia for the be US for the be London for the be UK for the from so but my dey Ghana brother me more evidence and never more evidence be my word you what perpetual Donkor. Yes, I am the one speaking. When you meet to me wa ha the brother must so ye do perpetual Donkor am cancel to I will say supia woni maye lesbianism woni maye abedega otuwa dead woni ababa wa bi eye lesbianism na again nyema no ne nyina won pe me kasa na ni ba na ho so os mami ade be no aye mi ababa wa ye so betwe wo firi ho anadwona na mami assign the chat ni course tata no afegezi wo wudi ba ni wasan afole am mami afedi o master ti di odo e wo fun so ahuna secretary be me na de o ka so be na adwuma ma ngire kiye o na orade nyankopɔ wo tumi kye wo perpetua utu ka so be gu nyame ani wase afa wodi so I so be gu orade ani wase orade be dike gu ani wase Ghana for perpetua Donkor first say Pep Maame Donkor ni di on ti Facebook no Pep Maame Donkor Maame Pep Donkor Sofo Maame Donkor ni nyina ye na account I will use Mami we
ina me sunsun ni mu hwa me kire wade bi one ne lesbian eye Sam am ne friend be Petro Donkor no one obi one ne ye lesbianism me kan ade bi ato no wa ade hwe o de hwe so de bi wi am kire wade bi hwe so hwa ade a wo hwe ya wow na me kika o say hi baby I miss you tonight pal eye onu pa Petro no e na o ka kire di pa no ne no eye lesbianism no say wa fe no pa wa fe ni nipa no pa and the nipa say really miss you and the LOL no we can say love the end no e she ho sa symbol ya betwa to and wa baby I miss you the way I miss the way you lick me and na get no so sereye e the wo sha we with the media chiro get no so sereye and na papa Jobi say why laugh and again say sorry is the way you wrote lake is leak or mama ya leak where leak mama can say leak LEK and I don't say leak LICK it na be better the bro was on can no bro funye and ababa na correct no ha na osire ya and I say I miss getting your say I miss your stars the way you fuck me you nearly hurt me the other day Petro Donkor I will give you more evidence you run away from me this word I'm telling you oh yeah I can say oh sorry about that and I say should look at SHOD should I came to you now hey the watch on make can Israel and in will be a heavy this is the message of Petro Donkor message of Petro Donkor the man ni girlfriend in first one I will can you first one you first one and I will can and in first one mama ni di na gu on first one and I will can and I will I mean you second one in chiro hwe what say the way you fuck me was you nearly hurt me the other day oh sorry about that should I came to you now or say no it's late and risky so let's make it tomorrow and I say okay I travel to your place hey Petro obro fo nye gen on na yesu pin de gen on tuni organ ya oni me ba so minim no pa musupi amoye na eda adie ne no I want the way to know say woman we no we demon and what should I do nyame bi kata ahoso hwade ayo wosumase wo ka kire gen no was really but me I don't like or say I can't sleep oh again because let's go say I can't sleep oh Petro and I say let's do full sex you getting me wet us really but me I don't like full sex Petro I don't know and again say okay tomorrow when we meet I say I love you obabesi ya another one I say okay I love you hello we are bodino oh yeah I say hello hey no there also and I say yes pet was it did you heard that foolish boy Manasseh from net 2 I say what is he saying I say he fool pa is one the guy did me won komo one the guy did me won komo say he fool pa but tell you I say how do he know that secret did you talk to somebody about our secret mama bro for you I mean bro for you not get so trust there be oh mommy he is my friend let me call him wow and says get chronic say me and adam fit to friend me I say it's my friend let me call you it's okay let's talk back these are the things first message in here and I'm the amaru bomade pa hwebi kinkan bi pause na kan opose akan amen fast kan one so ma enu sunu hwe second message ni you don't want kan ni na kan message na Petro Donkor and the lesbian partner omo practice wo phone so
Full sex I would want man waiting for you. Look at this woman. Who froze in America Samafo. Look at the third one. The third one. This is the third message. The third message, you know. This is the third message. Huh? Anajubre. Bisa ho say, "Eye dan na nkoma wudi no. Me atima bedru me fon so. Eye dan na nkoma wudi no betumi saka abedru me fon so. Pepe Donkor. Me di Yankopon mu won e ma. Awurade mfrɛ o. Onyame nse ni so. Eye beyo, eye beyigro, eye beye humfi adamani ene waje ene kura o. Ene ade na ma ye niema. Sa sunsumu nana ne nkrofo da sunsumu mo getu o mo no. Ade ye de wo ye ni jai. Sa beyigro na wo de wo you dross. Ebe yi wasene mu toma no. Perpetua me ma wo ne. Eda me wo se wo gina social media you dross. You wasene mu toma. Wo gina social media ye mediwa ma mo getu. I'm telling you, I will call the judgment of God to come upon you. You this girl, I'm telling you. Because I will not sit down for a witch like you to blaspheme the name of Christ. Na obi to anu ajiwedi na ma we ya kwankyere ma mo na before be to say ya kwankyere ma mo na mutie no before we ya kwankyere na mutie no wo fi okra kwa na mo to he e fi na ko me ka se ma kyere mo mo bia nua ma we delete the few friends delete no few friends me uko Facebook na wadanfo a delete no when your witchcraft and comment and share the video you any man no pe asofo papa ne tie omo pe enkom shefo ma papa ne tie omo na Awurade Yankopon be kire wo me da waseso onya abere hwe me ye na tie me ka we de perpetual nko adea e na me de ma no onfa ntu no hofo na onhwe ne ho yi onsa kira no mra gwateme pacho na nipa bi a waye ne boni biada onfra komam kwa Awurade anim Awurade fanche no na Awurade be di nkruma ma no perpetual mro hye Awurade nsa Awurade mo ho ban hwe osu Awurade mo wani mie Awurade mo asonte perpetual me sese Awurade mo adwe nsa kira onyambofo nhia wo na mo wani mra wo ho so na free bonsam sem na bra be di Awurade Yankopon sem Yesu hia Jesus wo hwehwe wo Awurade podwa ye bibi ana wo so ton ho ma bonsam free na kwan so mi a wo ba me ho ma me do call yo kwani mi mpo ma twe me ho aten na wo de still wo da so ebo ho safo hiri wo bayi wo da so bo ho safo hima wa bayigrum wo da so bo ho safo hima e wa dwaman mu wo da fo bo ho safo hima e wa agoboni ediemu jai Yesu ba fa ho ma Awurade e wo mi de maka chi odipa bia wo ye ma me ya branch ya beba wa na se wa tie mi a Pep Donkor e wadam for delete no on friend here delete here block here that's all you feel abrabom yini feel abrabom e manem fa ne musuo ne ho nkawankawa e ma me bataw e Onyankopon edo Awurade sidaw me no bompae me no e bompae me da waso ya metu fo ba se yedom ketekie mruku se jo wa hini twedi ampon a ukite jatanade na kwa ibetro moto brobidie uhwehwe mfidie ma ne kwa didie okwado mo asem asimpie hunansan me da wase okase de wo ma hyewonsa adwensa kire tumi nya adwensa kire hohom emmomra perpetual donkomu ba bia wo bia da wo wiase ne asase so fa na nyina da wabofo hia no se de wo hia mi wabofo hia no se de wo hia so e wo Damascus kwan mu no na Awurade o mai wadwuma yi na mo wo de asoden ene asoden ena no be nante dia ene okum krante ene wo se yen krante ene guasie konwa ene bone aduane ene Awurade mani nie sunset Bible say obi timu nsi Awurade Yankopon atwetwe na de odasani gu no ene wo ne wotwa mesre se wo mu fafa wo de no diamra wo ma wo di pa biara wo Perpetual Donkor enya spiritual contact amma why you possessed wabenya any spiritual communication with Perpetual Donkor na intimidating the life akana braba she obi biara Perpetual Donkor man fake direction evil and witchcraft directions now what they are hiding upon the glory what they see the brightening of the star seven Yankopon Awurade Yankopon ji send anybody to self by for himself na wo hwu fra by for the diamonism abai for so for abai for commission ma Awurade nyi wo firi wo nsem na sɛ Awurade mpa ba ma ahye nyame tumi ama Awurade hwew omo awo
on crowd mani siwi o ade ani nyema nyina mu adomuti amen nyame hira bebre medi e de Manasseh word changer medi no Manasseh the word changer ewiase gusu sesa nyamsum gusu ye kese ewrade gusu di nkoni abonsema hidie to dead ya fast dem ewrade mekoso asre obi no makoso asre obi kura asre Manasseh adan asre fo ampa ebi nto da ato da enka obeye de eche medie ebi nto da say sika ne madi wagie na pa ba bia da woda dem wo tro free dem enya de ketwa. It is a whole lot, and this time I need your support. Boamnam tim tua me be usi wati. Boamnam tim tua ba bia me dey wati. Na fia me tim kra ye pa me ekum dendende. Asofo etita no motitene. Adifo ehwehwa ne ye hwehwe me. But me say wura be fa so aboa me bi. Me sra o kakra bi abenya bi ensa. De wura be dum bia no obi tu temps kakase de koba afode. Ye bi o mabra bu ne wura nhyira wati. And first can come out and force of whom only. Maybe I mean, would meet and there. My such a free signing memory. Even part of the bomb primary and make theatres house of one. Oh, yes. It was so and more a credit film some of the other. What if I gave Ghana Hanuman and Sabeka? One minute to treat you and hotel bills. As I say, Ed, mammy, and yes, I get one. And so a Yame Asam Magokan and a many asem. A soft woman, Sam Magokan and many asem. I will Yame Bama. Na we need that one quantity. They might be able to my see. Boy, no one the good Ghana TV screen so. With me afa. Now all the director and Macas. I guess we Manasseh on Sabe coming. The better baby and walk. They also the mammy be so the man in Sabekan. Open my personal number so I offer Ghana. You get my personal number and then you chat with me. But remember, sir, before you get my personal number, you are going to be investigated. Before you can deliver you the number. I said, Papa, ni etiame ehuni papa. Already shroud, running your case. And what be our kumunu? And what the animal say, you know, she am not the amame. But when you move up when you here, move here, we are a to one, ever boy. Miss Row, also for being one, or motor Rolls Royce. Omo my jada sukana no mu TV so ti move money. Na me amini bi me de me na wode mami awai bone da bi. Etika kra bi ora de boa bia no. Also for be a boa Manasseh na Awurade Nyankopɔn ebi hyirawo hwɛ maame sɛ ufam sɛ onua bɛ ma ne me ufam sɛ oba ne me ufam sɛ adamfo bi ne me a wobɛboa me san sɛ de me yi anu ɔden ehu Awurade hyɛ ɔde na Awurade mu akoko bra wuntimi nyɛ da boa me na mansan machi boa me na ɔkon ne yɛ den Awurade hyirawo ofre number no ɛboa bi a ɔde ma me bia no yɛ nsa bɛka na Awurade Nyankopɔn so ehyirawo. God bless you. So I won't subscribe with J Ghana and I custom me so subscribe it. Now make sure say you share for others also to be a blessing. Now ready at my best share. J Ghana TV, we stand for the truth. Because social media be our ha. The ready to munyambeke also. We don't share that inside. I'll show you many suye. Our day in us we should be. Amen. Bye bye. Ahani edu besi J Ghana TV. We always stand for the truth. Yeah, the yaka your number ego so rebuttals be you can also call us. So program here you can call us. The won't ask you can call us to ask. Asama wakano enye ye ena yeka. We are issuing a disclaimer. Enye ye ena yeka. The Manasseh hu you know what ena yeka. We are only providing the platform for Manasseh. Until so by a platform na so be kan wasem. Maybe bia obi a ye da wasipi so nya asunati. Please don't forget to subscribe to our channel. Ye da mo nyina ase. J Ghana TV. We always stand for the truth.